ufite inspiration yo kumuboyi umuboyi wo muhira igihe nabone nyene umunsi wo kumuhemba ingene yacitangwa kugura mama kikazigiza injyamu nigisabe n'ikigongano nano nizashitse kamaburi tavuga tumutipa kuri bisanga frame ibi ni bisanga muri bisanga mane hari akantu wakoze mena harijo hari kuri ko hari kuntu suzugura bamwongera ifana nutariye ngira Yesu mumushangi ifana ngiye tuje muri mutu babwiza none doba tutunga amafaranga menshi ngahanda yibona oya ufite urumva rero nako ndakubwira ati nako ndakubwira ati ngiye gukora featuring n'abantu bo muri Tanzania ba Ebitoke ba Mukariwenu menshi arizokorana vuba turaja muri Tanzania oya yo kwanza rasiko nami bose na bodyguard banje je ntibagonga uretse tara yo gutwenza ari ndarufise c'est kuririmba c'est oya aussi tu conseiller beau-frère yindi twa beau-frère eyo beau-frère kamanyaga yarankuze beau-frère ndamukunda sister wawe I die for this indi bonyazo benshi bazoyitamba muri boîte abataxi vero bose bazoshira ku radio ushobora kuba wumva ubabare mu gihe cy'ubutinyanka ukambara Kotex ukumva utisanzuye muzi ko ibyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje Kotex ya Nice and Free. Nice and Free ni Kotex nziza bibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira no ko umuntu yambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Nice and Free always make you feel better. Siren Vibes TV. Hello guys, how are you doing? Numuslim Changereza. Acha nashobora mugabo. Niyo zira ko kuri micro nko mubimenyereye uyu munsi rero ndi kumwe na hagere Babara wa 200. Ismail Gasore. Gasore ni salade. Nene bahange gutwana atana kintu turavugana kubera mfite imigana naka mpage bavuga gute la reflex ahubwo menga n'uburozi abatu umuntu akubonye nta nk'ubuvuzi asanga karatwenga bazirindira kungifa yako yangimishite na ntana yapana cameraman faniriye yaje mu sanzu ifana ndayingwa 2 minutes oya bandira ntuyimare urayinywa kuri kiganiro sivyo urakomeye none ni salade vraiment ndashima na wewe Siren ba akomara bese abantu ngo Siren ni se wa Irene sha turabizi kandi urazi ko ico kintu akivuze abantu cyabagiye mu matwi mu mutima basigaye bavuga ngo ni se wa Irene Siren mu cyongereza muca mufatanya mukagira abbreviation uyu munsi ngize bakujya kubona amenyo yawe kora umuntu abona amenyo yawe kikawa sasa twaje mu kiganiro waje ko ufite amenyo yaje nawe yari gorarere kandi abivuze henshi uba kujya mu kuvyaza umwana bakwiga amaguru jewe docteur yagize ma chance atangurira ngakaga nkuko sasa ibara chamara pide sare nagira amenyo mugazi sindi bihangatuka sindi bihangatuka vraiment garçon bombo bega Diamond Gasore uyu munsi duhuye uberewe vraiment c'est vrai wambara neza mugabo uyu munsi bitide uyu munsi ngo waciye kwa Oscar muri Oscar fashion barakwambika serio rero byabateka vraiment impuzu z'ubwoko butandukanye ibirato byo ni sawa nk'iki ni cha from America yapana wambara turato two mu Kamenge turaturabire ega numara mazi nje nambara ivy'uburyo bwanje kubera kwa Oscar ngenda jayo mugabo ngenda jayo ngenda rimjayo cyangwa waje ugiye kugura mesh Oscar acuruza mesh byose birahari amameshi amakaboka
ariko urumva ko uriko uramubesha Oscar acuruza imeshi kweli Oscar acuruza imeshi we Oscar ni multi habillement ibintu byose birahari yaba ibikomo by'abakobwa ntabyo nemeye swat uyu munsi turi kubona gasore musanga muzi ko ari umukomedian akina muri bisangamana ndashaka ndakubaza ibisangamana hano wayikuye d'abord igeze wagivye kuri Silent Vibes Miskang no wari ku yakoresha oya vugisha ukuri ko akanya ka imiso ka Biskanga bazi kuno umuvuga ngo Biskanga nabona haheze imisinge ngo bisangamana oya byose yabikuye ajya ufite inspiration yayikuye ku muboyi wo muhira igihe nabone nyene umusho kumuhemba ingene cyatangwa gura mama kikazigiza injamo nigisabire kigongano naro nizashize kamaburi tavuga ati umutipa kuri bisanga frame ibi ni bisanga tavuga ati kana ndamwandikeko cyandika bisanga man iratangura iraza iraduga irabaruka iragidiga pum babala afite kuva aho viriye mu Rwanda hasigaye mbona umwe gusengetso nkiza Kanyomvya oya Kanyomvya afite ingeso z'abatama afite ingeso z'abajene izo ngeso iraduga kiramanuka kiragirane naho tubiziko en fait ni mode ndi muri mode afite muri bisangamana ndaziko abantu bayikurikirana njana ndi mu bantu babiri bayikurikirana ego ndi mu bantu babiri bakurikirana bisangamana afite ikintu kintangaza kubona akantu kaboyi nka gasore agaboyi gasuzugura n'ubuca no kuri nyinabuja I die for this one is coming out can't you get the verb en fait niturakubwiye nibisanga mfite nibisanga by'ababongere man kandi ababonye bafite ibisanga burya uzorabe baramenya ibirahuri gashira kanyaro ya nawe neza turagenda cyo ushaka kwigana mu moyi wanyu usigaye ensemble ababoyi bose bon reka tuje kuri bisangamana turaga ku bindi hanyuma muri bisangamana hari ukuntu hasigaye hari nk'abastar ba Harijo ba Alvin Smith ejo tuzobana hamwe asizemo n'abandi mubona nko twaga star ni bon kandi barafise muhora mubaronka gutugira nk'umustar nk'uryaja muri film ego en fait ni nawe projet bisangamana dufise kuzana abantu abastar batandukanye bakire muri yo série ko iyo inspiration twekwe muri Tanzania hariyo série yigizo kironye muri Tanzania yo mu buryo bwa comedy serious urumva bacha bashamwe banandi bande benshi barakiyemo tuvuga ati natwe tukora nkuko ifoke twerekana ko dufise collaboration hagati y'abarimbyi n'abakomedian umva byose ni bimwe urabona muri Tanzania barafata bakarimba bayibitoki bakarimba bandi ifoke natwe tukurabura mbishiriza mindi dutezanye imbere byo ko twaba tuvuga ngo ba Big Fizzo banatasha mu manuzi y'amakomedian nabo ni batuvuge nkuko nyene dutezanye imbere dufashanye ni bombo bakuvumisha kwana ifise n'indirimbo zo kurana Diamond vuba nzabavuga ukoreye ni kwa Tantine yaciye kurondera turi inbox na tuvugana kuri website nuze areva nawe tuvugana kuri TikTok Harmonize yo yari mu friend wa Daja Harmonize turagira video call kuri YouTube mugira video call kuri YouTube live bayita live bisigura ngo ubunye ugira umusore wa mbere bakabira akoranye na Diamond muri bisangamana hari akantu wakoze mena Harijo hari ukuri ko hari kuntu usuzugura amwongera ifana ntutariye grave Yesu mumusanga ifana ngo tuje muri mutu kubwiza none doba tutunga amafaranga menshi ngahanda yibona oya ufite urumva rero nako ndakubwira ati ngiye gukora featuring n'abantu bo muri Tanzania ba Ebitoke ba Mukariwenu menshi arizo korana vuba turaja muri Tanzania afite nako ndavuga akantu wakinye muri bisangamana muri bisangamana hari ukuntu muri ko mufu mudemu na Rarijo umva Jojo yikundira wewe umukozi umuboyi hama Harijo nawe akaba akunda Jojo hama Jojo akagira imana Alvin Smith akaba ari umugenzi wa Harijo ko barabasanye rero wewe Alvin arakwanka cyambere ukundana na mushikiwe amushiki baragukunda hama Harijo nawe Jojo nta mukunda Harijo hama ucuragenda ucugenda kwa Harijo ucumbwira ngo yego hakupete ngakukunda gukunda ngoramba rero none uri kugira remix cyane shaka nze ukuntu wasotoye Harijo muza usanzwe usotorana canke nivyo muri film oya muzi wabusanzwe je ndatekereje ukuntu
ndatinya yo kugwara jewe ga bigene byo muri filime n'amankina kandi umuntu jewe ni bugufi umuntu atekereje mu buzima bigene byo nkina gusa kugira ngo twereke nyina abantu bameze si sotorana wera ngo biti kofi kujya Yesu yavuze no cyangwa ubundi musaya yakipima ndakutabira siwezi kukwanja nazo kuma kuna sema uongo ndati kuri kuvuga ubwesha igasore tumuganire ko gatoya abantu benshi bakuzi nk'umukomedian bazi ko utwenza abantu c'est vrai naho cenye abantu bacha magara gase babalao kwa tanti ibintu nk'ivyonye ubu komedi wayikoze kuva kera bon si kera cyane mugani kera ariko ugejeje ubunye muri kugeje he ubu ndabona ko nateye indi ntambwe kandi ndabona ko ndiko ndakora bigashimwa bisigura yuko ndiko ndegereza yindi step urumva mu buzima ni pole ni step slow by slow step by step urumva ndi kuri step ya mbere ngira nje kuri step ya kabiri step ya kabiri ni step ya kabiri ni international right now ndo national ni international rero ko vuba ngiye gukora twaire mu Rwanda dejo rabizi gukora ndi ma collaboration Tanzania Kenya Uganda East Africa forever we die forever you die ariko wize muri agamuka bazaiko yo ozi uraripatisha abe tuvuga icyongereza ndanda forever UK forever UK this is English when you conjugate the verb to be in simple past you come and you go simple past okay gasore ubunyi watiko umustar twagiye turi kumwe abantu bagomagara kwa tantine iyo uciye hano kumva bakora gwamagara Ismail gasore ucumva gute ni bien ndajyoherwa kuko urabona mu kibuga avuga urumva burya ntugakora ikintu bibaza ngo kiguma mu nzi wanyu ese byiza nuko utembera ukarabata ikintu cyane kigeze hirya ngo nawe bibigwe murari yemo nse gasore babalao ndavyibuha nkuvume ngafise ibihute ngaha yo ramalolo za danger vous allez malolo cyane ko ari kibazo na ndakimaranye igihe aho katamwe ni wakazanye karambalolo ni wakavumishije nakazanye mu Burundi cyashira ko lolomba ofati yabaye challenge mu bihugu bitatu yahere muri Kenya barayimbana n'indirimbo za lamba lolo urumva hama muri Tanzania wakazanye yitwa Pierre Conky Liquid urumva lamba lolo mama nakufa urumva nanje mu Burundi cyanza kazana rero je kibazo cy'Tanzania ni hari abantu benshi bavuga lamba lolo mugwa atacibisigura c'est vrai lamba ni giswaye turatumva hama lolo ni iki lolo ni bombo wana mu Cyongereza avuga lollipop ni yari mugumvuze lamba lolo kufite timbombo lolomba none kuryohirwa ofite lolomba nako nishiriye ko jewe lolomba ni mukiye kirimi lolomba ni muri gwa rurimi go muri Kenya nyine muri Kenya okay ofite gasore bwa mbere wahora ukorana na Hasco ya wana creative newe ya bien twari manager wawe ariko ubu tugasiga tukubona cyane muri Huro TV na Miss entre ababiri ndari manager wawe no ofite management zibiri ofite no creative ni management yanje muri partie ya stand up comedy mu bintu by'ibiteramo ibiki n'ibiki kandi nk'ubu ndondeye niho vugana na Miss ngo maraga ya vugana rasiko mu biteramo ariko mu bintu by'ama publicité nisikiye kwanza mu bintu by'ama publicité urumva mu bintu by'ama publicité mu bintu bijanye na cinématographie videographie audiovisuelle uvugana na Miss niko bimeze afite nariko ndakuraba wowe nyene nga mu telefone waruze bose ni live on fait ya gasore c'est vrai birumvikana ko ufite management zibiri izo management zawe mu zikujera gute ntibagongana kurazi uri uracungwa n'abantu babiri oya yo kwanza rasiko na Miss bose na bodyguard banje je ntibagonga lava lolo urumva none bagongana ofete nka rasiko ni party y'amashow ibiteramo nyene za stand up comedy numva bahuriye gashamisi nawe n'ama video ibintu vya publicité comme ça ukora maze gukora publicité zingahe nyinshi cyane namaze gukora links ambara ko taxi nziza nice and free taxi ijamwa koka ikaguma oya abetse mama Isaac yavuze ko ashaka kumenya ukuntu wakoze publicité ya Cotex uri umuhungu no ofete jewe navuze ati bakenyezi bigeme nijukire gukoresha para kwambara gukoresha nice and free Cotex batazira umukate muri quartier okay nice and free no rayizi canke nafise abashiki wa mbega ntabashiki wa ofisi mara bahangu benshi batandatu ni benshi n'ubusho bw'inkano none waguze na Cotex ya nice and free publicité yayo warayibahaye basi bayambara bakubwire watwega ikarato muhira baratambara sinzi niyo batambariye numbaze barabiguze baba barakubwiye ingene zimeze numbaze tino bibaza ko mashetani yako ona uyo
ngani gawe tani yangu abati mpamvu nikora kari wakoze publicité yayo ifare kiyo baguha feedback urumva publicité nakoze gozi slow by slow motion we can't come here urumva nakoze rings nakoze nice and Fricotex hirya ejo mperuka gukora natira amata natira nakoze publicité ya Sony company nakoze publicité ya WC Biga mu Burundi nakoze publicité ya Lamba Lolo nakoze publicité ya Ismail Gasore company nakoze publicité ya Hollywood nakoze publicité ya Rambo 4 kuja kumanda ivuga ama video yanjye publicité mari kunagira Rambo 4 ni nyinshi publicité ni nyinshi ibintu byose uvuze ama publicité bame mu video bari publicité publicité en fait none baraguhemba ba Rambo nakoze publicité Oscar Fashion F10 F10 muri Flash Market nayo koze bose nari barakora temoni yawe emenga iragaragara ndakwareke yo osi sinoroshesha utobatse hewe haruzuye umfata publicité na mahira none we aho ni baguhemvye none we ndabizi ko bagwemvye mire mugabo na mahira ndabizi nanje barampenze kandi twe dukora par contrat pana we nenda kwabura none vemira ari gwanje ndayaca ni sawa amafaranga aja mu yandi gasore uretse tana yo gutwenza ari ndarufise c'est yo kuririmba c'est oya aussi tuko sérieux c'est yo kuririmba c'est nyinshi yo kwiruka yo kwiruka kandi tushaka kwirukira natwe turirimbiye mbwa nuririmbe Darina ndirimbiye Maria ririmba shaka para kwa tantine kandi yindi nshasha yitwa Beaufrey yindi yitwa Beaufrey eyo Beaufrey kamanyaga yarankuze Beaufrey ndamukunda sister wawe I die for this indi muri asu benshi bazoyitamba muri boîte abataxi vero bose bazoshira kubwira ati amasidio benshi bazoyivuza kosi ndabatuye ini kosi Crystal DJ Paul ndabatuye arera ndabatuye Ingola band bazoyigira nuzo ya karaoke indirimbo muri bala mbavuza aya jango tubwire amuno sakora indirimbo yafite inspiration Beaufrey yavuye inspiration yo kwisangamane kujya kuna Alvin aguma mbuza ibikisha mugatekana ndika indirimbo kuri scene kujya kuna Alvin aguma sanga ndi kubera Jojo yanka Beaufrey nagwe face ya mbere twarahuje mu quartier turavugana Beaufrey iyo ni face ya mbere no ndagwa kapera none ndirimbo yose bacayimenya coming soon Ismail Gasore comedy Mabalao Lamba Lomba is coming forever iyo bashaje kiyo bivuze zirapfuye Gasore uretse bon okay office ta kuririmba usobaranyevye no muri bon baremvye yaye kwa tantine nyoga gisusu kandi watwara bambwiye guzosoye indirimbo y'imyanya gisusu atari kwa tantine yego indirimbo nyinshi zanditse en fait ziri muri studio ariyo Maria ubugari Darina ubugari yizi muri bisanga bari bumvise ego Darina ni nyinshi ako Darina mengo kuko menga damuzi namuye mu interview ngo baramuririmbye nyene gafisi amaboko nk'imyumbati ako amanzi ubwira katubwira uwimvira kutera kuvuga umutoma nk'iyo kubwira umukobwa ngo afisema ko nk'imyumbati byavuye he ufite jewe moi je suis différent des autres il faut qu'il n'itandukanye n'abandi en fait hari abandi bagenda gutera umukobwa imitoma ngo uri piscine yanje nogamwo kuva ryari ngura amavuta nisiga nka mota nane kutaganya ni Vaseline urumva ariko jewe ndakubwira live usama ko nyimyumbati yamaguru yawe nini X urumva amaso ari bigorori bazame nkawe ndakunda kudekriva imishatsi nka shumireta urumva iminwa nka Diamond urarahejeje kuntuka urahejeje aba imishatsi sinota imishatani oya ni bon akamesheka bien kadesa naje nakaguriye kwa Oscar nta ndadese bigwa kuri ya na ndadese reka kwese ni bakaguriye mu ikota nzira bayo kwa mama nani mama Burure Gasore okay batuje kuri comedy yawe zigihora ukina kuri Horo TV ihuro d'abord zige komedira gutonze ya tirantuze exactement
ibintu bitanyigiriza agasha ubu nye bon urahejeje no kwiga amashuri yahejeje umwaka inshallah niba kwafishije kauka inshallah shabuka ukavuga kuvugira abantu ko swat amashuri yahejeje swat baragutemba université là ngira meze université kuvuga ibiki c'est quoi tu parles tu prononces là moi je termine je vais étudier master. OK ugira uyige master ni secondaire kuri Sevugiso Sylvestre nawe ndayiga kuri noze kuri avenue ni avenue université d'Irak université d'Irak uri kuraraba basi gukora comedy no kwikora biga ibintu mukora amavimeze ko batwara umwanya munini ya kuja kwita nka gushutinga d'abord kwandika ivyo muza gukina cyangwa kuvyumvira no kubikira no kubishutinga no kwiga bifatanya gute yo ivyo ikintu cyose ikorerwa mu mutwe byose ni mu mutwe ufise aha pirate ibintu byose zari pirate ufise mu mutwe ha originale byose zari originale byose mu mutwe originale vraiment ndiga ishuri abandi serie nkakora ibi byanje kandi nkaronka amanota ya bien 20 sur 20 mva naniwe cyane 19.3 20 sur 20 urumva ya mvuye ku ishuri nkapanga kandi karere nkaja mu byo wanje kuko ndafise umuduga deja sifata bisi nka siren vibes yo urumva mva sinikoroga mu mutwe niko imeze umva ndafise umwanya wo kwiga nkajya n'umwanya wa comedy ego mbere ko turangiza nshaka ndakubaza dabo numvise hari ikintu usigaye numva umenga warahinduye ijwi sinzi bari ko wakuze sinzi bari ko ibintu usigaye unywa usigaye umenga ufite ijwi ry'abantu unywa ibintu bifana byinshi fana nyinshi sinzi ko ijwi ryahinduye ari ibintu byinshi ngo canke ari ko wakuze wayo umuntu nakuze nazanye bwanwa deja ndiko ndabumwa misi yose muri misi ne bukogoti sasa urumva mboyega imyaka iragenda tukagenda dukura tugahindura ce qu'on appelle changement morphologique et physiquement urumva sasa biko birahinduka mbona itu ya poitrine y'umugangi wa desa urumva n'ijwizo guhinduka tu abantu batazi poitrine ya bokumingo poitrine yawe uri kuri ratesa niyo nkaja muri fitness nkaja muri massage sauna nkaja muri sport byose ndayivangatiranya nkagira poitrine ya danger yamereze kugira duheze ugitangura nta guhora wigana amajwi y'aba president y'abandi bantu ariko ubu sigaho bikora cyane kandi bon biriyatangaje ko kusiga ubikorana neza ito yo nabitabwe kera niga za 7e yo imagine mugasi nari bwa bigaragaze rero niko bimeze nari bwa bigaragaze sasa ko naguma mvuga ati eski ndabikora neza ariko ugiye kimweja kuri scene ndagira gusa pompo yo my god I die for this tugire freestyle rero ndakubwira mu president tumwigana la problem okay reka dutangure kuba he tangure ku iwacu never ari inbox nzomuseru umunsi umwe gusa kandi wari wazaca batangara never ari inbox aracari mu gakarato kabi aracari mushasha na kakandi gashana nuzi kugasubiramo kakandi kandi felicitation kameme sinavugira nga felicitation kameme urayizi igene yakurajima sinavugira nga oya turi na petit frère wawe bazuridire ivyo zo bivuga live coming soon kandi vuba nzogira na video yawe okay basi ntacu reka duhere kuri uwo mu gihugu kibanyi Tanzania Magufuli akina baba oye nafurahi sana kuwa hapa Burundi vile kuwa pamoja na msichana anaitwa Hozi. Mambo ni mazuri sana, yamependeza sana. Akina mama oye, asanteni sana. Okay, tuje mu Bushinwa hariya muri corona. Ana Maria Viva waje. Tuje muri corona. 尊敬的各位领导、同学们，大家上午好。今天我们在布隆迪康姆区看见了，这不是康姆区死了，这不是查的啊，这个是卡，谢谢大家，谢谢。Aratubesha. Oya, sérieux. Ndigishirwa cyane. Nashaka gusaba abantu muvugishwa ntagaswa numva. Abantu muvugishwa muze kutubwira ariko avuga byishanga ariko aratubesha. Kwanga je comprends. Cyane ubushinwa ariko si. Naraje muri Chine. Abari wazanye corona. Tuje kuri president mu Rwanda, Paul Kagame. Kagame. Cyihweje neza. Urubyiruko rwacu rufite what we call development. Ubundi byaza hano bigasetsa
genda gusetsa ibi ngibi ntabwo twabishyiraho za blockment na bizaba ari neza cyane murakoze cyane okay nka tukaba turumiwe ndakongera ubundi muhireka tuje mu Buhindi ntabwo twumva bagira tubeshe kandi Ubuhinde basukobeshe kandi ifuge twiri muri Syria mu Buhinde लड़के पर कुछ नहीं मर कल का पर कुछ घंटे का पर कल है ठंडू बुरुंडी में लेकर शपर कल है से का पूरे का छिन ले का पर कल कुछ नहीं करेगा पल्ला wana muhindi warabaye mugabo bala oya naciye ndi mu ndege naciye hejuru naciye Mumbai New Delhi ndi mu kirere ofete afite bon shaka tubwire kuntu uvyiga gute ubimenya gute kandi biragoye cyane ukoresha cordo vocal urafata kwanza video ukigana démarche y'uwo muntu ukigana petit à petit ijwi y'ibinge navuga kuko byose bikorerwa ngaha basi nanje nyigana basi ngicaka ufise akaje ka desa no kwigana gute nigana bafite amajwi yabye umvigana nka kukiwawe bakozi ba Silent Vibe toka anchira amazi wanje babirandiye ndubisukuce bindi yakabera ba Darina yo oh la la ni bala ariko Darina urukundo sigaye ngo yaputse ngo gukunda Kotex bona yavuze ngo agukunda nk'ukuntu ngakunda ngo Kotex akora he Darina akora he none ntibabonye ko akora hanya muri ville ku Kotex yana kuri nice and free Jeffrey gendo ja kumuraba usumera bo murazinanye kora kuko waramuririmbye nawe acavuga ngo mwarahuye ngo ku mabus uca bisi fata sumuduga deja nafata bisi yarabeshe kandi wararirimbye siri bo beje napfe kuririmba ya composition darumva Darina ibara ngo byabaye byakomeye mugazo mutera imitoma rindira vuba ucubigira ibiseri ndi serie n'ubundi Darina wewe umukobwa mwiza afite amaboko y'imyumbati yeye amasonga amagorori yo Darina I love you wherever you are wherever she is agasore ngaragukunda mugabo afate ubunye kwera ko ufite uramwishuye mu birabaye officiel arabimenye ko mukunda ariko Darina ega je navuye kuririmba ndarumva Darina aragiye ko bien ewa muga tugira bya Syria Darina ndaje gutera imitoma I love you je t'aime kundi you forever kandi nkayo tubona cyakwemerera sha yo bari aramutsa kwankira naho gutera indobo yindi nyene yindi uzi amazi cyanda mutera ari mix indobo nanje ndagwa kapera Darina uri mubi waranyanse toka musenzi nabigire ariko rubige nabigire yo nankuri sano ndakwereke oya isi kwawe pardon ego ndi Maria gafana bro Ismail nganda gusezere baranigire je nbaza kandi nanda gukumbira natuje nakumbe ko dukora niganiro kera muravuga ko ari kera cyane kandi zorabuze kundaba basi muhira irega para mu kiganiro tuwe kandi turabana na hafi mba kuri libero 16 disi nizutandukanye mugabo tuzakora musumu umwe twari dukumira ko ngagiye n'ikiganiro entre temps tutaribagira tubabwira mukoresha Kotex na nice and free jana gasore kwako abagore abakobwa mukoreshe nice and free Kotex kuko ni Kotex itaremereye ihwahuse ni Kotex wambara ukabota bata no nice and free zimeze neza fam nayizi ko byanzwe bandanye ni Kotex nziza nanje niyo nkoresha vraiment kurabiki nkoresha Kotex na nice and free niba uri umukobwa niba ushaka kuryoherwa kurora niko cyane kumva ko bisanzwe muri ziga period ukagira na sport uyambaye ukagira na chauffement byose birimo kora ko wisanzwe ko arente karemere gatoya cyane ifite ama pièce 12 paquet imwe zitanu zo ku murango zitanu zo mwijoro du pièce wachaga ama pièce en fait basazo bayitubukati isa makupe 10 ifite coupe 12
nta bitahura n'umukati ufise kope kubisho na zibiri haro zitanu zo ku murango zitanu zo mu jana zibiri babita pencil ziga bambara nyene ama protection ni cotex ko gwana ukoresha nimba ushaka nyene uzoyipime ko ari gihe bavuga ati bon uzareka rivugisha bujambo bwinshi uzoyipime hamuzombwira ndabizi ko muzanshimira mu nyuma kandi ndabasezerera ndababwira mudukurikira mu social media yacu mu following Gasore kuri TikTok Gasore 1, Instagram Ismail Gasore, YouTube my YouTube channel Ismail Gasore comedian, Twitter Ismail Gasore, Wikipedia Ismail Gasore, website Ismail Gasore, iyindi nindi Snapchat Ismail Gasore, Like Ismail Gasore, Facebook Ismail Gasore comedian manigazo watagwana iyindi WhatsApp ni numero zanje iyindi rezo sosiyete yego link Ismail Gasore link itoka cameraman we iyindi website iyindi rezo sosiyete deja hari je nkoresha twemba link done niyo warufuta kuri Ogele Ismail Gasore iyindi urakoresha Ogele ndakoresha ni jende ambassadeur Ogele nga mu Burundi twari tuzi narinzi ko ukoresha Ogele nanje fuko ndakoresha Ogele kwa nawe menga irahemba neza Ogele yoyo ngeri imeze cyo kibira YouTube ukwisha amaviews 1000 baguha $20 yego $20 amafaranga y'uro rw'imbata ndabashimira cyane ande mufollowing kuri Instagram ni uzira koze mufollowing surtout kuri Silent Vibes kuri Instagram mudufollowing gose ko hari ibintu ducisha ko bidacisha bitaja kuri YouTube no kuri Facebook page mudufollowing kuri Nice and Free nange nifise Instagram na Facebook ushaka kumenya byinshi kuri Cotex na Nice and Free dufollowing ko mutumenye ama address cyangwa ukuntu imeze byose muzabimenya ku ma social media yacu turakunda gose ndamuhe barayariye benshi daki uvuga turoye twabye bayikoreshe nyene ni kwera ariko Cotex nziza basi sezera abantu ushaka Gasore reka muja mu benshi Yo maniga so wata kwani pinza kwani police pare salamba utaromba Ismail Gasore comedian babalao yo yes right now na batu mwese kugira subscribe kuri Siren Vibes se wa Irene Vibes sasa ntagucegwa twese we are together there I'm kundi you I love you forever I love you everybody I love you everyone basi vuga ni Siren Vibes basi aka Bisha Irene ni ndevre basi Irene basi ni se wa Irene none suku c'est abréviation sawa basi urakoze cyane Gasore wakoze kuganira na jewe wakoze kubukina comedy merci beaucoup turakunda gose mugire ama commentaire ngaha hasi mushaka ama commentaire menshi gose tuyabone mushaka ama likes yanyu mugire ama partage we love you ciao